ni khonjong tu sei min thang Charles Grandison Finney simhi anangai khom git noite Charles G Finney hi pathin tu sei min thang hola min thang pe hi dem ki thei khoma min thang khat hi athu sei na ko nin ni sang tam pin pin thana ne jin ama thu sei ya ko na ping tha ho hi zakhat la som git lenga tabong hi det ta ngenin aki hen midang ho thu sei na hung ping tha ho hi zakhat la som sagi tabong anung tol jiwe akiti nahi aman umdan phale thin nalam athu sei ho hin mi athu zo ma hin tin new zo nga athu sei zo kum gup tabong chu golnop vetnop ki thona lam namun zo si aki khai nahi hi tabonga thu sei min thang ta fe ni hi aga somni le ko sang khat jasagi la som ko le ni komin America a Connecticut kho a ahung peng in hi apa hi pathin thungai sa lo amina Christian mai ane hi in ale kha busim nom ho jong wa noi li si thulam jeng bo ane hi in hi Finney min ta Charles Grayson kiti jong hi apa in ale kha busim na hola a ko na asim do mi khat min anala a hi Finney pen jowin sol lovin apan new zo khopi lama ana chaupi ta nahi ama hi lekha thiam thei ta mi a hin sang khat jagit som lagit kumin adama dan ukil agazelin hi hichimuna omna pathin thulama ahung longlot pantan aniaw laijin anu le pa hi amina Christian a hi mai jin pathin thu ke se hojong anajangai pon hi adama omna achun Presbyterian Church khat ana omin hichi achun aga ki khom jin hi hichi a anaki khopna muna ko na hi pathin thu ahin hol pan hi Charles G Finney hi golhang kum som ni lagu vel ahung hi chun thim nalama mi gel sang ma ahung hi tai ukil min thang ta ahung hi banin pathin thu ngai sa lo pathin thu nui sat pen ahung hi tai pasal khanin thagau mi ta khat ko ma chun Christian ho adi a hi le Finney chu pathin ho sa tang tin akovin a hi mi tam ta ding chun a pastor dew thu sei sangin Finney pathin thunui sat chu agial sangzo win hi chutia pathin ngai sa lo hi wang chun la sathi ma hi jin hobung sunga la pol sa na lamkai jin anapang kit nga le na hi ama lainat pi ho chun apin tha na ding chun phat zo sen ataw pi jingun a hi Finney chu kumsom ni le ko athing tan hichilaya lekha alunglu na pen chu Blackstone in aji dan lekha bu chu hi hichi alekha simna chun Bible changnong tampi anapangin hi aji chu lekha bu ji pa chu pathin ngai sa ta mi an hi Finney jong Bible khan lekha sim ho ki thopi ding le a pastor paw nil kal na dingin aki so in hi ahin la pathin thu chu thu hing thil bol thei ta hi jin Finney jong hu hing na ne lo lai mi mang thai ding a hi chu ama le ma hichi Bible a kon chun ahung ke hedo ta na hi mi ho thu sei chu vai hom te anga ana sei jing nan ahin la ama chung chang thu boi pathin melma pathin dowa ana hi chu anake su fel hi in hi hiti chun pathin to ki cham ding ahung nom tan agu in Bible asim ji agu in tauna jong ahin mang pan ta na hi ahin mi mu ding in wang ati jathei ma man a Bible simpe na mi ahung jong le a Bible chu ala do in adan bu ho chu asim kit jin hi gampa ma taw na mang dingin achi jin lunglut te en jong ataw thei ji po na hi chutia lungdong ta lai chun alungin o khat ahungingin ipina nga jing na lai ham nangma chon phat na thim changgu na hi ahin ti na hi hi chun Krista na to na zo sa a that na lo pi ta chu ahin mu chen tan ama chu ahu hing pa le apakai di akipom tai Finney testimony a thilam dang ta khat chu ama hi ahung pin tha in pathin lagawin thil bol thina na sata in ahin vonin het kham ta in ahin manga le na hi apin tha masanga pat kapin tha phat le pathin thusia ka chi ding a hi tia ana sei sa ahin anaki tep na bangin ahung pin tha phanin pathin thusein awa pai nga le na hi athu sei pi pen chu chon set thule Jesu Krista hu hingpu ahi dan thu hi ahi kuima mai ve athu sei ahi lo jin athu sei na chun pathin thil bol theina akilang ma jing in ahi
apin thanung sot lovin a khulama aga chin anu le pa Christian phata asu sai na hi adama dan jilding in akile kinin Christian hat ta hi zen ta asalam le lagaw lama midang ho pan pi theta ahung hi tan hi Christian phata a hi zen na to na lam le thu sei na lama hat ma ma in khat ve register khupia thu sei na mi khanin fine thu sei na zo se ga chu en sei do tan hi ichi khupia thu sei chun mi pi zo se su khasu ke jin hi kholai ho lim na zo se a thu ki sei chu pathin thu jing a hi tai gol not ki bol na zo si khai no min ho in kai na chu mi adim jing jing tan hi ki ngai lu to na hung pungin ki mai mat na ki cham na hung min pathin sei se tele pathin ngai sa lo ten lung a hin khel ta win hi kholai dan zo si ki khel so tan vai hom hole government million milal ho ahung pin tha ta je win imalam jo sia pathin thu chu dop sangin ahum ta na hi gillo ki bol na zo se na satai na hung beijin thutan na mun ho jong thu boi ngai to ding mong mong om ta po na hi sungkul zo se jong hom ago in om gam ta na hi ichinung hin halna khom pi dang dang jong mun chum chuma bolwin ama ji in halna thupi ta hum ta na hi itabonga phatam ta hin manung hin ohiwa opsin college a president in ahung pangin hichimuna chapang tam ta ko machun pathin thu ase jin hi hichi college a ko na athil tup pi pen cho hi le chapang ho na tong dinga til chule na to dan hil hi hichi college a na ato pum hin thu se ya awa len pathin na to thei bol thei dang dang rong atong in hi sang khat jage som si langa kumin fini chu kum som ge le thum apata ama na to ban tong ding khang dong tam pi amu nangin ki pa ta in pakai ko ma ki chol nga tan hi fini thusima pan hin thil tam pin he do ding kata sane nangma jong fini banga tu lai khanga hin ko naman nom mai the hi nalagaw din mun ki su chenin lang na bol thina zo se pakai anga sep phan government lama to mun lin ta ta tu jong nahi mai the hi ukil khat jong nahi the je doctor khat jong nahi the je pathianin napi thip na chi na bol theina le nei na pum pi chu pakai anga sep phan chutile aman naman te ding hi achainan chupi data te nangma jong pathianin tu lai khanga hi aman cha khat nahi theje finne banga thu sei lo hing ta nahi theina dingin kipi thieng na hin khu ne jin thagaw manghua lai na ne jin chule tawin lang pakai hat na ki ngai jin na thu sei chu pathian man cha thei dingin thang do te min chutile pathianin naman cha te ding a hi thu simingai chu hi chanin a ki chai tai